Reka twongere tubasuhuze umuherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuye, hari nako tubaha ikaze mu makuru mashya. Ni amakuru mashya y'aka kanya rwose kuri uyu munsi wa kane tariki ya 27 ukwezi no kwa munana umwaka wa 2026. Ibintu byongeye gukomera cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zihagurutsa amadrone ajya kugaba ibitero mu birindiro bya MAA23 na Twirwaneho. Ku rundi ruhande abarwanyi ba MAA23 bahanura indege y'igisirikare cya FARDC, ariko ku rundi ruhande indi ndege ya MONUSCO nayo irarashwe. Murumva rero ko ari ibitero bigiye bitandukanye biri kubera mu kirere. Nakubwiye ko ingabo z'u Burundi zihagurukije drone zikajya kurasa ku birindiro bya MAA23. Tugiye kurebera hamwe aho bibereye ni mu kahe gace, ariko ku rundi ruhande abarwanyi ba MAA23 bahanura indege y'igisirikare cya Kongo byo bibereye he? Ku rundi ruhande ariko indege ya MONUSCO nayo irahanuwe. Kugeza ubu rero igisirikare cya Kongo wazalendo n'abandi bashyigikiye ubutegetsi bwa President Tshisekedi bari kugenda bavuga ko indege rwose barasiye iminembwe yarizanye ibikoresho n'amasasu ngibizaniye Twirwaneho na MAA23. Ariko ku rundi ruhande Twirwaneho nayo igize ikivuga kuri ingingo. Tugiye kurebera hamwe ese kugeza ubu hagati ya MAA23 iri kumwe na Twirwaneho ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe na FARDC ninde urashiye indege ya MONUSCO. Ese ibyo FARDC yari kuvuga ko indege yarizanye intwaro n'amasasu ibizaniye Twirwaneho na MAA23 ni ukuri? Turaje turebere hamwe, dore ko aya makuru twamajije kuyacukumbura. Turaza kunyarukira ku yandi makuru y'imirwano y'igisirikare cya Kongo. Abarundi bagize gutya bahagurutse ibindi bitero muri teritwari ya Walungu mu duce ngiye kukwereka, ariko abarwanyi ba MAA23 ubona ko bari kubyitwaramo neza cyane. Uru rugamba rwo muri teritwari ya Walungu rero ruje gute kugeza ubu? Tugiye kureba ibyarwo, ariko ku rundi ruhande turaza kuvuga ku yandi makuru akomeje kugaragara mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira. Hano MAA23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi turebere hamwe ku rugamba ruhagaze, ariko ku rundi ruhande turajya mu kindi gihugu cy'u Burundi. Abasirikare 5 b'Abarundi n'abapolisi 2 batawe muri yombi. Bano basirikare 5 b'Abarundi rero n'abapolisi 2 batawe muri yombi kuziye impamvu. Turaza kunyarukira mu gihugu cya Uganda. Byongeye gukomera hagati ya General Muhozi Kainerugaba ndetse na muramu we. Mu minsi yashize hari ibyo Muhozi yamuvuzeho. Uyu muramu we rero nawe yamusubije amagambo akomeye cyane. Turebere hamwe uko byaba bimeze. Muri Tanzania byakomeye nyuma yaho Vice President wari mu ishyaka rya CCM yeguye. Ubu none ishyaka rya CCM ryamufatiye ibyemezo bikomeye cyane rinamushinja ubugambanyi. Amakuru ni menshi cyane rero turibanda ku mirongo y'urugamba, tugaruka gato mu ntambara za politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko mbikubwiye mu ngingo. Mu kanya rero tugiye guhita twihuta cyane rwose turambura aya makuru turasa ku ntego, ariko mbere yuko turasa ku ntego ngusaba gukora like na subscribe. Iyo ni inkunga ikomeye cyane tuba tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Mbere yuko twihuta rero turambura aya makuru duhera ku ingenzi cyane rwose ku mirongo y'urugamba, reka mu masegonda make dutumikire muganga Pembe. Ni umuganga gakondo, akaba avura mu buryo bwa gakondo nyine, arazwi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo no muri Tanzania. Kuzihe mpamvu rero aganwa n'abantu benshi muganga Pembe? Niba ufite ibibazo bituruka ku burozi bakoherereje cyangwa se uburozi bw'ubuhuherano, wagana muganga Pembe. Uburozi baguteze, wagana muganga Pembe. Uburozi baguteze mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa, wagana muganga Pembe akakurutsa. Urwaye igifu, urwaye umwijima, urwaye rubaga impande, urwaye imitsi, urwaye umugongo, wanywe imiti ya kizungu byaranze, nabwo wagana muganga Pembe akakuvura rwose ibintu bikagenda neza cyane mu buryo bwa gakondo akoresheje ibyatsi. Nimero ze nizi zikurikirane: +243 89 83 97033. Reka nsubiremo: +243 89 83 97033. Niba ufite ibyo bibazo kwizo ndwara rwose, cyane cyane uburozi bakoherereza cyangwa bw'ubuhuherano, ubwo baguteze ukabutambuka cyangwa se ubwo baguteze mu byo kurya, gana muganga Pembe. Uhamagare kuri izo nimero cyangwa uzandike cyangwa se uzandikire, dore ko zinagaragara ku rubuga rwe rwa WhatsApp. Ibintu bigende neza cyane. Ubu rero tujya guhita twihuta mu makuru yacu duhera ku mirongo y'urugamba. Reka tubanze duhere kuri izi ntambara zo mu kirere. Izi ntambara zo mu kirere zagaragaye uyu munsi muri teritwari ya Mwenga. Ku rundi ruhande zongera kugaragara no muri teritwari ya Fizi. Hano ngiye kuguha update za nyazo, turebere hamwe uko byaba bihagaze. Mu kanya rero turaje gato duhite tujya kuri ya ndege ya MONUSCO bivugwa ko yarashwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho bavuga yuko bayirashe ngo kubera ko yarizanye intwaro n'amasasu babizaniye MAA23 na Twirwaneho, mu gihe byagaragaraga ko indege yarizanye imiti n'ibiribwa ibizaniye abaturage b'abanyamulenge muri cya kindi twita aide humanitaire. Ubu rero igisirikare cya Kongo na FARDC cyangwa se FARDC wazalendo bo bari kuvuga ko iyo ndege yarashwe ari ya yindi yo mu bwoko bwa Antonov
hano bakagaragaza ko ngo yarivuye Kavumu ica Bukavu ndetse rwose ko yarasiwe mu birometero 45 mbere yo kigera ku kibuga cy'indege cya Minembwe hari ya Kiziba. Ubu rero FARDC abarundi wazalendo bari kuvuga ko iyo ndege yari ya MONUSCO ngo nibyo, ariko ngo yajijishaga ngikigaragaza nkaho rwose izanye ibiribwa, izanye n'imiti, bizaniye abanyamulenge, nyamara ngo yarizanye intwaro n'amasasu. Ibi ngibi rero nibyo byahise bituma rwose dushaka amakuru yihutirwa y'imbere kugira tumenye verisiyo nyayo, nibi byo FARDC, nibi byo wazalendo, nibi byo ibinyamakuru bishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga kuri indege ari byo. Ese yarizanye amasasu, yarizanye intwari, bizaniye Twirwaneho na MAA23, cyangwa n'ubundi yarizanye imiti n'ibiribwa, dore ko Minembwe MONUSCO yatangiye guha abanyamulenge imfashanyo y'ibiribwa n'imiti. Ubu rero turaje turebe ukuri kuko amakuru twaje kuyamenya, ariko reka nze mbabwira aho iyi ndege yarasiwe. Amakuru dufite nuko yarasiwe mu gace ka mu bikuba rero hano amakuru ari kwerekana ko ari agace gaherereye mu birometero 45 by'aho iyi ndege yari igiye kugwa, ndavuga Minembwe mu bikuba mu birometero 45 bya santere ya Minembwe ku kibuga cy'indege. Amakuru twaje kumenya rero nuko rwose nabigereye kuri iyi ndege harimo n'abaturage bagiye kwishungera. Amakuru turi gukurura rwose ni ya nyayo, ari kugaragaza ko iyi ndege ntabwo yari itwaye amasasu, nta nubwo yari itwaye intwaro. Ibijyanye Twirwaneho na MAA23 nk'iki gisirikare cya Kongo kibivuga ntabwo ariko bimeze, ahubwo iyi ndege yarashwe n'ingabo z'abarundi na FARDC, dore ko bari bamaze igihe bafite ikibazo. Atese MONUSCO itangiye kujya Minembwe, MONUSCO itangiye kugurutsa indege zayo igashiramo abasirikare bari muri mécanisme conjointe de vérification. Ati MONUSCO aho ntiyabigiye kugambana na MAA23, MONUSCO ntiyabigiye gukorana na MAA23 na Twirwaneho, ndetse bari batangiye kubivuga mbere yuko MONUSCO ngiri muri gahunda yo kugifasha MAA23 na Twirwaneho bajyanira intwaro. Ibi ngibi rero ntago ariko bimeze. MONUSCO cyangwa se izi ndege za MONUSCO ziri kujya Minembwe ntago ziri kujyana amasasu n'intwaro bya MAA23 na Twirwaneho, ahubwo biri kujyana ibiribwa. Ahubwo amakuru dufite FARDC n'abarundi bayirashe nyine ku bushake. Ni FARDC rero n'abarundi batifuza MONUSCO muri bira bice by'Iminembwe, ni FARDC n'abarundi batifuza zangabo zidafite aho zibogamiye zishyizwe kugenzura gahenge. Kubw'izo mpamvu rero barashe indege ya MONUSCO ku makuru dufite kugira bayereke ko rwose batifuza ko ishinga ibirindira Iminembwe, dore ko bari no gutegura ibitero byo kugaba Iminembwe. Kubw'izo mpamvu kubigaba ibyo mu kirere no kubitaka no ku butaka MONUSCO ihari na ya mécanisme conjointe de vérification ihari ntago babishaka, niyo mpamvu bayirashe. Iyo niyo verisiyo ya mbere rero nze nguha, ariko ku rundi ruhande dute tunyarukira ku yandi makuru ari kugenda yerekana uburyo abarwanyi ba MAA23 bagize gutya rwose bagahanura indege y'igisirikare cya Kongo. Iyi ni indege y'intambara, nabonaga bamwe bavuga ngo Sukhoi, abandi ati ni indi ndege mu bwoko bw'intambara, abandi ngo ni drone. Gusa kugeza ubu nge sindamenya niba ari Sukhoi, niba ari drone cyangwa se niba ari ubundi bwoko bw'indege y'intambara. Amakuru ndi kubona nuko ari indege y'igisirikare cya Kongo rwose yari igiye kugaba ibitero ku birindiro bya Twirwaneho na MAA23. Aba barwanyi bagahita bayihanura vuba na bwangu. Amakuru dufite nuko bayihanuriye muri teritwari ya Mwenga. Rero tukaba dufite amakuru rero ari guturuka kuri tele yerekana uburyo indege yari iri mu kirere cya teritwari ya Mwenga, ariko igiye kurasa hitwa Gipupu murahazi ko ni muri secteur ya Itombwe chaîne de Mitumba, naho ni muri territoire ya Mwenga. Ariko utu ni uduce twa Gipupu twegeranye na za Mikenke cyangwa se bya bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyamulenge. Andi makuru kandi akagaragaza ko indege itari igiye kurasa Gipupu gusa, ahubwo yari igiye no kurasa mu misozi miremire ya Minembwe. Abarwanyi ba MAA23 rero bahise bayirasa rwose irahananuka. Ubura dufite amakuru ko bano barwanyi bazanye intwaro zikomeye cyane, ndetse iyi ndege y'igisirikare cya Kongo bakaba bayirashishije intwaro ifite bombe zirasa mu birometero 45 uvuye hasi ku butaka werekeza mu kirere. Ubwo rero bahise bayihanura. Hano ni muri teritwari ya Mwenga. Urugamba rwose rwo mu kirere ruracyakomeje, kubera ko ngiye kukwerekana ikindi gitero gikomeye cyane ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi. Igitero bagize gutya rwose bakagaba muri teritwari ya Fizi mu gace ngiye kukwereka, kuko iyi nkuru ndayifite hano imbere yanjye. Reka nze nyiguhe byanyabyo rwose mu buryo bwa nyabwo kugira hatagira icyo nongeraho n'icyo ngabanya. Urumva ko indege ya MONUSCO yarashwe, iraswa na FARDC n'abarundi bayishinja kubizanya intwaro n'amasasu kuri Twirwaneho kandi yarizanye imiti. Ku rundi ruhande MAA23 nayo ibihanura indege y'igisirikare cya Kongo muri teritwari ya Mwenga. Ariko abarundi nabo ntago boroshe, kuko amakuru dufite hano ari kugenda yerekana ko abarundi nabo bahagurukije drone bari kumwe na FARDC ijya kugaba igitero mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyamulenge. Bibereye mu kahe gace bakunzi b'inkuru mpamo official.
reka nze nkubwire nshingiye ku makuru ndi gukura iminembwe. Drone yateye igisasu mu gace gatuwe n'abanyamulenge. Dore amakuru ava hitwa Gahwera rero niho haraswa n'abarundi na FARDC. Urumva ko intambara yo mu kirere itameze neza, ahubwo reka turebe iby'iyi nkuru. Aya makuru avuga ko icyo gisasu cyaguye cyangwa se drone y'igisirikare cy'u Burundi yagabye igitero hano Gahwera. Rwose icyo gisasu cyaguye mu baturage b'abanyamulenge, bitera ubwoba n'impungenge mu baturage, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'abasivile batuye muri ako gace. Mu buhamya abaturage b'abanyamulenge bakomeza kugenda baravuga ko bari hafi yaho ibyo byabereye, bavuze ko drone yateye igisasu kiremereye mu gace gatuwe n'abanyamulenge. Umwe mu baturage b'abanyamulenge akagira ati yateye igisasu kiremereye mu muhana utuwe n'abanyamulenge wa Gahwera rero niho barashe. Icyo gisasu kirakomeye kuko cyaturitse cyane, cyumvikana mu bice bikikije Gahwera. Abanyamulenge batangiye kwikanga drone, urumva ko batangiye kuzizana rwose bagaba ibitero Gahwera. Hano mfite n'andi makuru ko tutarakomeza n'iyi nkuru, hari yindi drone y'igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi yagiye kugaba igitero ahitwa Point Zero nk'uko byanemejwe na Alliance Fleuve Congo mu itangazo ryayo. Ahubwo reka tubanze twigarukire kuri iyi nkuru. Uyu muturage wa Gahwera kandi yavuze ko mbere hari amakuru yakwirakwiye avuga ko hari amakuru yakwirakwiye avuga ko ari indege yaba yahanuwe muri ako gace, cyangwa se habanje gutangwa amakuru avuga ko hari indege yahanuwe muri ako gace. Gusa nyuma nibwo abaturage baje kumenya ko ari drone yagabye icyo gitero. Bivugwa ko hari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya FARDC ndetse n'abarundi n'abandi bafatanya n'iyi coalition mu kurwanya Twirwaneho na MAA23. nk'uko uwo muturage yabibwiye n'ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News, iyo drone ngo yari imaze iminsi igaragara mu kirere cyo mu gace ka Gahwera, aho abaturage bari bamaze kuyibona inshuro zitandukanye. Kugeza ubu ariko ntiharamenyekana neza ibyangijwe n'icyo gitero cyangwa se niba hari abaturage bagizweho ingaruka. Ikindi kandi nta makuru aratangazwa n'ubuyobozi ku byerekeye icyo gitero. Amakuru Minembwe Capital kandi ikomeza kugenda itanga ashingiye ku buhamya bw'umuturage wari hafi y'aho byabereye, mu gihe ubuyobozi bwaho ndetse n'inzego zishinzwe umutekano bataratangaza ku mugaragaro ibisobanuro birambuye muri icyo gitero. Gahwera ni agace kari hafi ya santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi na FARDC naho bahagabye igitero. Ibitero byo mu kirere urumva uyu munsi ko byibasiye cyane ikirere cya Fizi cyangwa se cyo muri teritwari ya Fizi. Hari kuri Point Zero hagabwa igitero, ku rundi ruhande hano Gahwera naho ni muri Fizi hafi ya santere ya Minembwe, ariko no muri ka gace ka mu bikuba mu birometero 45 bya hafi ya santere ya Minembwe. Drone indege ya MONUSCO yari itwaye imiti n'ibyo kurya bijyaniye abanyamulenge irahanurwa. Ndetse ku rundi ruhande indege y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igira gutya rwose hanurwa n'abarwanyi ba MAA23 muri teritwari ya Mwenga. Twikomereze ku makuru y'imirwano. Abasirikare ba FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR bagize gutya bagaba igitero gitunguranye cyane kuri axe wa Lungu, mu gihe imirwano yari iri kuvugwa hano muri axe cyangwa se muri plateau ya Uvira, hari mu misozi irangamiye Uvira ni epfo za Fizi rwose no muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Wazalendo, FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR bagize gutya bamera nkaho bashatse gutungura abarwanyi ba MAA23 muri teritwari ya Walungu. Nyamara abarwanyi ba MAA23 hano batanze isomo rikomeye rya gisirikare. Ubu rero ni amakuru avuga ko bano basirikare b'Abarundi, FARDC, Wazalendo na FDLR bagabye igitero muri teritwari ya Walungu kuri axe ya Nzibira, axe ya Gishatu, nako axe ya Kishadu, axe Nzibira, axe Kishadu ndetse na axe ya Curwe. Axe Nzibira, axe Kishadu na axe ya Curwe bahagabye ibitero. Rero ubona ko Wazalendo n'izi ngabo z'u Burundi na FARDC na FDLR bifuza gufata agace ka Nzibira k'ingenzi cyane gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ndetse na gace k'ingenzi cyane kuko gatanga access ku tundi duce dutandukanye. Ushobora kujya muri Shabunda, ushobora kujya muri Mwenga, ushobora kujya no mu bindi bice byo muri Kabare uturutse hano rwose muri Nzibira, kandi haba n'amabuye y'agaciro menshi cyane. Ni muri urwo rwego rero bano Barundi, FARDC, FDLR bagerageje kugaba ibitero rwose kuri axe ya Nzibira, Kishadu ndetse na Curwa. Ariko amakuru dufite nuko baje gukubitwa bagasubizwa inyuma batabashije kugera kuri iyi ntego yabo. Rwose niko amakuru akomeje kugenda habyerekana. Murumva rero ko urugamba rukomeje muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ku rundi ruhande muri plateau ya Uvira ibintu biracyakomeye. Abarwanyi ba MAA23 ntago bararenga bya birometero, baracyagenzura Rubarati, baracyagenzura Ruhuha, baracyagenzura Marimba, baracyagenzura Masango, ndetse bakomeje kugota agace ka
Kageregere. Ku rundi ruhande za Rurambo biratuje. Muri teritwari ya Masisi niho abarwanyi ba MAA23 bakomeje kwatsa umuriro bagenda bafata ibice bigiye bitandukanye. Reka duhite twikomereza no mu gihugu cy'u Burundi turebere hamwe andi makuru yihutirwa rwose akomeje kugenda havugwa. Reka tubanze tugaruke gato kuri aba basirikare bagera kuri 5 b'abarundi batawe muri yombi mu kanya bari kumwe n'abapolisi bagera kuri 2, ariko hano ushobora kwibaza aba basirikare b'abarundi bazize iki? Bagera kuri 5 batawe muri yombi, ese kugeza ubu bazize iki? Yes, ni 5 n'umupolisi umwe. Baba ari bo bihishe inyuma se yakwa gutwika amasoko n'inzu z'inyubako inkongi zikomeje kwibasira Burundi. Reka nze mbaho kuri rwose kuri iyi ngingo kuko inkuru nayo ndayifite hano imbere yanjye. Abasirikare 5 b'abarundi n'umupolisi umwe batawe muri yombi nande. Rero aya makuru turayafite hano, reka turebe impamvu. Abasirikare 5 n'umupolisi umwe mu Burundi batawe muri yombi mu gace ka Buterere. Batawe muri yombi mu gace ka Buterere mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Abasirikare 5 mu gisirikare cy'u Burundi batawe muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ubwo twavuga ko hari abasirikare mu ngabo z'u Burundi, ariko ubwo batangiye gushinjwa kuba ari ibyitso biri gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. 5 batawe muri yombi rero n'umupolisi umwe. Ariko reka dukomeze turebe amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi avuga ko abasirikare 5 cyangwa se aba bantu 6 bafashwe, harimo abasirikare 5 n'umupolisi umwe, bafashwe kuwa 2 tariki ya 25 Kanama 2026 mbere yo kujya gufungirwa muri komine Ntahangwa. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ifatwa ryabo ryakozwe n'abapolisi bari kumwe n'abagize imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Kuwa 3 aba 6 babajijwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza SNR ndetse n'abapolisi bashinzwe iperereza ku byaha. Imiryango y'aba basirikare n'umupolisi ivuga ko ifatwa ryabo rishobora kuba ryarateguwe neza, ikanasaba ndavuga imiryango ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa burimo gucirirwa urubanza rukurikije amategeko no kubona ubufasha bw'umwavoka. Iki kinyamakuru SOS Media Burundi ariko gikomeza kivuga ko kitarabasha kwemeza cyangwa se kivuga ko kitarabasha kwemeza neza impamvu nyirizina zatumye aba bantu batabwa muri yombi, cyangwa se niba koko bose bari hamwe mu gace kamwe igihe bafatwaga muri Bujumbura. Iri fatwa rije mu gihe mu Burundi hamaze imyaka hagaragara ibibazo by'abagize inzego z'umutekano batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutanga amakuru ku Rwanda cyangwa se kugirana imikoranire n'amatsinda afatwa nk'abanzi b'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abagiye baburirwa irengero, abandi bakaboneka bapfuye mu buryo budasobanutse, mu gihe abandi bamara igihe kirekire bafungiye mu bigo by'imfura nako mu bigo by'ifungwa cyangwa se mu maboko y'inzego z'umutekano. Kugeza ubu ubuyobozi bw'u Burundi ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri fatwa ry'aba basirikare 5 n'umupolisi umwe, ariko amakuru dufite nuko batangiye kubashinja ko bashobora kuba bakorana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hano rero turete twikomereza n'ayandi makuru agiye atandukanye, tubanza kwerekeza gato mu gihugu cya Uganda. Rero ntago ibintu byoroshye hagati ya Perezida Museveni nako hagati ya General Muhoozi Kainerugaba na muramu we. Ushize hari amakuru nakomeje kugenda mbagezaho, n'ubu ngubu mbafitiye yandi rwose turebere hamwe ibyo. Noneho muramu wa Muhoozi bamwita Rwagobo yasubije General Muhoozi nyuma yaho Muhoozi avuze ko uyu muramu we ayobora urwego rwuzuyemo ibisambo ndetse ko na muramu wari igisambo cyo ku rwego rwo hejuru. Muramu we rero nawe yamusubije, reka turebere hamwe. Rwabogo muramu wa General Muhoozi akaba n'umukwe wa Museveni yasubije mwene wabo General Muhoozi Kainerugaba nta kurya indimi. Odreke Rwabogo umuyobozi wa komite ngishwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda bayita PASEIDE yasubije General Muhoozi Kainerugaba amakuru cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF uri guta muri yombi bamwe mu bakozi bakora muri urwo rwego aherutse kuvuga ko rutemewe n'amategeko, amusaba kureka amategeko agakora akazi kayo. Rwaboga ati General Muhoozi, reka amategeko akora akazi kayo, ureke kwivanga muri iki kibazo. Mu butumwa aherutse gushyira kuri X, General Muhoozi akanaba nanone umujyanama wa Perezida Museveni yari yavuze ko PASEIDE uru rwego rugenzurwa cyangwa se ruyoborwa na muramu we cyangwa se umugabo wa mushikiwe rutemewe n'amategeko, kagiye gutangira guta muri yombi abarukoramo. Nyuma yanataye muri yombi umwe mu bakozi bayo bamwita Matthew Bagonza yerekanye yambaye ubusa ku gice cyo hejuru. Mu gusubiza ku biri kuba kuri PASEIDE, Rwabogo muramu
muramu wa General Muhoozi Kainerugaba cyangwa se umugabo wa mushikiwe yavuze ko paseyide yemewe n'amategeko kandi ko hari uyikoramo wakoze ibigize ibyaha yakurikiranwa, cyangwa se niba hari uyikoramo wakoze ibigize ibyaha yakurikiranwa binyuze mu mategeko aho kwandagazwa. Mu butumwa bwe kuri uyu wa 27 Kanama 2026 kuri X yagize ati niba hari urubanza rureba umuntu uwo ari we wese ruzagezwe imbere y'urukiko rubifitiye ububasha ruburanishwe mu buryo buboneye kandi butabogama. Gufata ukekwaho icyaha no kumufata mu gihe afunzwe bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko mu buryo bwa kimuntu kandi butamutesha agaciro. Itegeko nshinga abaturage ndetse n'Imana bigomba guhabwa icyubahiro n'ubumuntu buri mu muntu ukwiriye. Ibimenyetso n'ibishyirwe ahagaragara kandi bisuzumwe. Matthew Bagonza ashobora kwiregura no kurengera ikigo akorera, amategeko nayo akomeze akurikizwe uko ateganya. General Muhoozi ngareke kubata muri yombi uko yiboneye ngahubwo amategeko akurikizwe. Yakomeze Rwabogo akaba na murumuna wa General Rwabogo akaba ngo na muramu wa General Muhoozi Kainerugaba akaba kuriye kino kigo cya paseyide yashinzwe tariki ya 16 Werurwe 2022 ko iramutse yakuwe ngo ko iramutse yakuwe nabyo byakurikizwa inzira yagezweho. Ati ibigo byishirwaho binyuze mu nzira runaka kandi niba hari igihe inshingano zabyo zihinduka nabyo bigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Ubutumwa butazwi nyirabwo bwo ku mbuga nkoranyambaga sibwo buryo bwo kubikora. Yasabye abafatanyabikorwa ba paseyide gukomeza ibikorwa byabo bisanzwe nkaho nta cyabaye kuko nahuye ngo kubera ikirero ngo nuko yahuye na Perezida Museveni amubwira ko ibyabaye nta byazi kandi ko nta mategeko yatanze kuri General Muhoozi kugira ngo yibasire runo rwego ruyoborwa na muramu we. Muhoozi yavugaga ko mu gihe Muhoozi we yavugaga ko Perezida Museveni yabimwemereye rwose. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivi kuvuga mu gihugu cya Tanzania. Wari Vice President aherutse kwegura yirukanwe mu ishyaka CCM kubera ko yeguye gusa, ndetse hano batangiye no kumushinja ubugambanyi. Ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania Chama cha Mapinduzi CCM ryirukanye Dr. Emmanuel John Chimbi mu ishyaka nyuma y'umunsi umwe gusa atangaje ko yeguye ku mwanya wa Vice President wa Tanzania. Chimbi yari yatangaje ko azava ku mwanya wa Vice President tariki ya 4 Nzeri 2026 akazanasezera muri politike no mu mirimo ya leta. Perezida Samia Suluhu Hassan yemeye ubwegure bwe. Chimbi yavuze ko yafashe iki cyemezo amaje kubona ko Perezida Samia Suluhu ashaka ko habaho impinduka kuri uwo mwanya. Kuwa gatatu tariki ya 26 Kanama 2026 CCM yakoze inama rusange ikomeye cyane idasanzwe Dar es Salaam maze itangaza ko Chimbi yirukanwe mu ishyaka rya CCM kubera ibyo ishyaka ryavuze ko ari ibibazo by'imyitwarire ya politike ndetse no kurenga ku itegeko nshinga n'amabwiriza y'ishyaka rya CCM riri mu butegetsi mu gihugu cya Uganda. Ishyaka ntiryatangaje ku mugaragaro amakosa arambuye yamushinjaga muri iyo nama, kandi CCM yemeje ko Deogratias John Ndejembi wari minisitiri w'ingufu akanaba n'umudepite wa CCM uhagarariye Chamwino nk'umukandida w'ishyaka ku mwanya wa Vice President. Ndejembi ntarahita aba Vice President. Izina rye rigomba kunyuzwa mu nzira ziteganywa n'itegeko nshinga, harimo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mbere y'uko arahira agatangira imirimo. Chimbi yari yarabaye Vice President tariki ya 3 gushingwa 2025 nyuma y'uko umukandida wungirije wa Perezida Samia Suluhu wa Perezida Samia mu matora yo mu Kwakira 2025 mbere yaho yari umunyamabanga mukuru wa CCM. Uyu mugabo rero yeguye kuba ari Vice President wa Tanzania ariko anakomoka mu ishyaka CCM. None CCM yahise imukimbiza cyangwa se yamwirukanye. Reka aya makuru tuyasoreze hano. Ngeri Claude ni inkuru mpamo official. Inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, Australia, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, mwese mwumve ko tubasuhuje. Mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe. Murakoze cyane.